Doktor, saya mai lagi. Okay lah. Doktor, muka saya dah okey. Tapi dekat bibir saya pula naik biji-biji, doktor. Muka okey. These are all dry already. You diam, Sat. Yang ni penyakit apa, doktor? Oh, Yang ni you herpes mean kah? this one? Okay. Herpes kan ni? You're right, yes. Ha, Ini saya rasa dah cold telok dia sore. masam. Yang ni penyakit kelamin kan? Doktor. Okay, ini memang herpes, yes. Yes. Sebab mulut dia. Cium-cium kan? Also, it's a virus infection. Jangkitan virus. Doktor, tak boleh kaya ubat yang kuat sikit. Sebab esok saya nak kenuri. Nanti saya cakap orang tengok bibir saya. Bukan no, yang ni bukan sebab hormon kan? Bukan sebab dia je kan? Herpes, it could be anywhere. Human body fluid, yes. Nah, dia kan kelamin. Penyakit ni penyakit kelamin. Doktor, thank you so much, doktor. Penyakit ni adalah penyakit kelamin herpes. Yang mana pergi tengok orang dalam pantai atau suruh cium-cium mana orang ambil hand cumpuk dia tu. Bang 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 bangang, bang 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 bangang.